Berikutnya, penampilan Hado yang membawakan lagu berjudul Ya Asyikul Mustafa. Lagu ciptaan Ahmad Mustafa menceritakan kerinduan umat manusia pada Nabi Muhammad SAW. Inilah penampilan Hado, persembahan dari tim Hado Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Selamat menyaksikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Anal faqiru ilaika ya Rabb wa anta anni ghaniyun anal faqiru ilaika ya wa anta anni ghaniyun.
lagu beban dari Sholawat An-Nabi Sallallahu Alaihi karya Syubhanul Muslim berisi sholawat dan ajakan kebaikan. Inilah penampilan hadroh dari tim hadroh Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Selamat menyaksikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Law kana bainana habib la kana qasi wal qareeb min taibatin qabla al-maghrib talibatul habib law kana bainana habib la kana qasi wal qareeb min taibatin qabla al-maghrib talibatul habib fadakkaruni ya habib Muhammadun mukrimal warid bi qurbika muqaddid ya rahmatan lil alamin ya habibi ya Muhammad ya tabibi ya mubajjal anta ghafirul ayat jalla ya habibi ya Muhammad ya habibi ya mubajjal anta ghafirul ayat jalla man sallallahu An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanal barakah kullu man sallallahu alaihi Al-Quran pedomanku Al-Hadis
Tangan, Ariel, tangan Ariel. Ariel, Ini Ariel tangan. Bertemu lagi nanti